Mnogi od nas, hrišćana, imaju nedoumicu zašto se drugi Hristov dolazak u stvari naziva strašni sud. Kako to neko ko je apsolutna ljubav može da bilo šta od njega bude strašno? Naime, Bog prvo zamisli čoveka, lik njegov, pa tek onda roditelji dobiju želju da to dete i dobiju. Na strašnom Hristovom sudu bit će u stvari susret svako licem u licem sa svojim Gospodom. I Gospod će tada njima pokazati taj lik kakvim ih je on zamislio, a kad oni bude vidjeli kakav je to lik, a na šta su svoj lik učinili tokom života i ogrehovili ga, za svakog od nas će to biti u stvari strašni sud. Sudit će se na 3 načina. Prvi sud će biti po savesti srca, i to za nehrišćane i za nejevreje. Šta je to? To je kada se taj zakon srca, u stvari mi dobijamo rođenjem. Kada malo dete priđe čaši i kada gurne čašu sa stola i ako se čaša razbije, to malo dete pocrveni. To je ta savest srca. Po tome će se suditi, dakle, svim tim narodima koji nisu hrišćani i koji nisu Jevreji. Jevrejima će se suditi po 10 Božjih zapovesti i njima će praktično biti najteže, zato što će njima suditi apostoli. Zato što ima 12 plemena, zato i trebalo da bude 12 apostola, jer neće imati na strašnom Hristovom sudu način da se opravdaju, pa mi nismo poznali da je to Hristos, a apostoli će reći, pa kako sam ja poznao, ja sam isto Jevrijin kao što ste i vi. Dakle, neće imati izgovora. Nama hrišćanima sudit će se na način koji je, kako bih rekao, nama će se suditi po blaženstvima. I to je to je po savršenstvu. Dakle, blaženi čisti srcem jer će Boga gledati. Ne videti, kao što je Pinki video Tita, već gledati, to je stalna radnja. Zatim, blaženi mirotvorci jer će se sinovima Božjim nazvati. Zašto će se oni nazvati sinovima Božjim? Pa upravo zato što je Sin Božji izmirio rod ljudski sa Bogom Ocem. Pa tako i mi koji budemo mirili druge, a i koji se budemo izmirili sa grehom, znači ne činiti greha, mi ćemo se nazvati sinovima Božjim.